Office u District Sports Officer Ri Bhoi District Nongpo ha ka khatsau trik noiwing kalapan kut no ya ka lempung ya kenduk lang ki samla kabala tip kum ka district level youth chief minister Meghalaya engagement program ar hajar arpusan ka basau halor kamat ban penkubor ya ki samla ban penkubor ya ka jela Meghalaya ya kabala penlong hanongpo parish hall ha ketik lempung ke balai sengi lawan bani shim bynta dagi kun samla ke Ri Bhoi district ke bala syajit na ki block level na ki santli ki block jong ka district Ri Bhoi ke bala kot syadu ke lais pa san pongot ki samla ke bala shim bynta ha ka district level ha ka jinya ko baper ki bakentup ia ka ruai tenrai ka syat tenrai ka quiz competition science mela ka tem kaput ka talent show ki jinya kop tantalai ka jinya kop tho poetry ba tho jinya thu khana ka drawing competition ka art but craft competition nakalian ka office district sports officer Ri Bhoi kila sami ki khusnam syabaro kinong job bat kala penbenaro bakin sajit kumba khnai phungut tam ki samla ki ban sami khmat na ka district syagate ka juhi ka lempung ka bande syaga state level ka ban salong hanong ba shillong ha kani kasni penkut lawan ban sakilang ya ki sap ki phong jong ki khun samla do menteri ka sarkar jilla ba sosene sotun kumukong san ha ka jinga don lang ba meral bon sim u MLA ka nongpo u VS Rathor u IPS u bade superintendent of police ka Ri Bhoi u ba Bobby El Nongbet u DSO lembat kiwi de
give chance to the youth of be it in the capital district and in the rural areas. Ketika lah kelenti akaba gilai yaka sab kaba ki kun samla kiyo yaka lah kelenti bakin peri katung kejengla kejumpi ka jela kejumi ketika jela kaba ruspa akariam kabet kariam tenrai kejumi bat ketika jela kaba ruspa agi akadir ketelit kunjuk ke distrik kejumi ketika kaba ruspa haka haki riam kibet dan kita kiciram tenrai kibabunjai Ri Bhoi district jungi dan bun baki lawan ki kicat country ngilale di society beber but gidon halala karkom kren but karkom riam but nalor kene kejirus pa Wiru bagi kun samla Kibadon hasor nenong kendong Kidon shibun ba kisap Kasap kabau blay laay But ketika platform Akaba ikun samla kintay bersenang Iyo ban peni Lani kalat kelenti, kaba lahan nang penslo susu yebi ikun sama, kintai bersenang. Lima kini programs, kiba fair, kiba uang shim minister, ulang tak ya ke administration, bagi office kiba fair, naga benta ban kering ikut sama bagi min syakmat bagi lah ban tahu ikilah kelenti dalam dia tadi